dengan nodia dito, hitana membuka padan dengan nadian litong tu ikong sirang unang polo be hitang mardungan hasian holang na membain hati di rohai. Harian da berjini saya basusion rohaki bohado ujungi hubungan tak hasian saya huripu itu setia hosolelego hampir nomor 2 holong dipudiki korbanku mari suang are manitiki holan Allah di cinta palsumi ada berjini saya basasian rohaki bohado ujungi hubungan tak hasian saya huripu itu setia hoselelego hampir nomor 2 holong dipudiki korbanmu mari suang ari mana ditiki holan Allah di cinta palsumi